Ovdje prilažem dokaze da je Lalićeva tvrdnja neistinita, rekao je Žilnik i na uvid javnosti stavio sve finansijske izveštaje i njihove delovodne brojeve koji svedoče da nema ni traga od ugovora sa Exitom u vezi sa nastankom filma, kao što ni u jednom dokumentu iz banke nema ni traga o uplati ne 20.000 evra, nego ni 20 evra od strane Exita. Dokumentacija o utrošku budžetskih sredstava za kulturne ili turističke svrhe još nije po važećim zakonima u Srbiji proglašena za državnu tajnu, tako da svako mistifikovanje tog pitanja predstavlja manipulaciju iza koje se kriju interesi zataškavanja ili prekomernih ličnih primanja ili finansijskih prekršaja. Sa zanimanjem očekujem uvid u dokumente Exita kojim se dokazuje Lalićeva tvrdnja da je Exit uložio u film 20.000 evra. Problem naše kulturne politike može se definisati kroz primer festivala Cinema City koji košta koliko 35 uloga budžetskih sredstava u film Kennedy se ženi, kaže Žilnik i dodaje da to znači uskraćivanje sredstava mladim ljudima sa ovdašnje akademije koji za taj novac mogu da naprave ne samo 35 filmova, nego i da stvore atmosferu gde bi Novi Sad i Vojvodina dobili zapaženo i dostojanstveno mesto na evropskoj mapi filma. To nas je navelo da organizujemo ove javne razgovore, napominje Žilnik. Jednostavno rečeno, upozorili smo naše čelnike da se raspitaju u prijateljskim i kulturno razvijenim gradovima kakva je, na primjer, Budimpešta ili Beč, da li tamo ima tendencija da se veći deo budžetskih sredstava i kulturnih institucija stavi pod ingerenciju, na primjer, Pepsi Siget muzičkog festivala u Budimpešti ili Donau Insel muzičkog festivala u Beču, koji su po programu, izvođačima, broju publike, pa čak i pivarama, sponzorima, veoma slični našem Exitu, naročito iz poslednjih nekoliko godina. Upozorili smo da bi izražavanje takvih namera u pomenutim gradovima izazvalo daleko ozbiljnije i burnije proteste nego što je ovaj naš skromni skup i da bi se postavilo pitanje odgovornosti u parlamentima i drugim političkim forumima ukoliko bi se pomenute ideje počele da nameću. Muzičar i multimedijalni umetnik Boris Kovač, koji se ovog puta pismeno obratio učesnicima, primetio je da je Lalić odbijanjem da uzme učešće u ovoj javnoj raspravi definitivno potvrdio da ili ne razume ozbiljnost situacije u kulturi grada ili da ga problemi sa kojima se suočava nekoliko desetina umetničkih udruženja, grupacija, projekata i pojedinaca koji nisu zaposleni u državnim institucijama kulture uopšte ne zanimaju. Stoga su umetnici, umetničko udruženja, radnici u kulturi, nezavisni istraživači i predstavnici trećeg sektora Novog Sada pokrenuli web platformu pod nazivom Za kulturne politike, politika kulture, koja je namenjena svima onima koji žele da izraze svoj stav na ovu temu.